Imbulo bina na turanga na marama na turbo kinongone leo. Imbulo bina rangone. Karuita kini marata itiron tapi tinggomi na bio liba ni Radio Fiji 1 na bay viti na bunga ni viano yan. Oya upio rotuanga na mnindaw ni bengravi. Na makia mo daw no kita tiri karua moniti kina barumbuka. Ene wasiningo na baruta ki kilo manikoro iluto na karombo. Nimbolo binaka sa ikongo na wale leka ni nonda itukutuku. Wakatambo idhengu tu na nonda panua na ngaunongo ya nikiana waragitiko na madhala nikiana na waritaki na sota ni Dubai Sevens ya na retio ale alo ni mataka. Ya tarawa na World Rugby nda ukile itu iliu na IRB na kiana wale lethaki na Fiji Television na sota ngo ni oti na kiana wasei na Sarabi ni Gold Coast Sevens mai Australia kina sota ale na tambana ni retio ale alo ya na nonda panua ni te kibuni ambaki ongo. Na itukutuku mai na matini tu o yana kiana sa sangataga sartiko vangu matua na wali ni lengango. Ia saboto ngawe kianda Indonesia me boadorikina na sota ni Dubai nda maso na bambota ni ramen na Sarabir na nonda dorbo yana kiana balataki na David ni mataka. Ia na mataka ni kua endona boadalaka ni wabo kilebu ndono maka na Fiji National University e samambulango ni lesu ni sala na Ratumara kina Princess Road. Rauta ni walu na lori e radhoka na boadalaka ndo vera tona rebo ni lorungo engai banga lalataki mai na nona indamedambe ni sawo tendona ya ua mai na ngauni sotabikina na boadalaka. Rato bebu kikina na boile silese mai na matambose ni mbongbuka kei na emergency service. Mea dhavu mai na akabe ni kua senga ni separita ki mai ndoni tukutuku me mbaleta na kiana ya dhona lenga e na buku ni boadalaka ongo. Kani bei taloti ko na ngonongo na tumbu ya na isau ni pateta na bei stoa ka baga matatataka ni kua na Commerce Commission ni tumbu ni isau ya butaki mai na tumbu ni isau na banu e boli mai kina. E soma na baga tataro na Commerce Commission na buku ni nondra labeta take mai so na ndo boli ni sesenga ni ndo na tumbu ya na isau ni pateta e baga rota na Commerce Commission. Ia ndo talanga na tikina e bandi teki mai na matambo sungo ni na senga so tsar ni balabu na kia na turbugetiko na tumbu e na isau ni pateta nda so tabatiko ende ndai. Kinengito, arto sabo waro tiko na ngonongo na nonda dorbo, lewe na timi lewe avitu ni rakabi na nonda banua, na buku ni sota ni Dubai Sevens ni mataka. Abarita ko Ben Ryan na ni beba buli ni timi ni arto sa tu waro na dorbo ka namaki, na kiana rawati na nganga ni mataka dinanga, ni bia rakin tiko na ngonongo na kiana na irongo membaleta na kiana Sarabi, na nonroto na balatagi banua, na butu rara ni rakabi, na sota ni Dubai Sevens ni mataka. Tawa kiana wale leka ni nonda itukutuku, ni te mo tomanda. Isang bulu bina na mo orang cuma na mataka ni kuan ni rongo ni bibo na mataka ki misa mapo. Ni ana di isang bulu bina na sergo ni sana na cuma kira na mo orang cuma. Tu na sile. Ni isang bula, oyo Mr. Ben. Kelapa. Nama kikira na vima taka moni tikira vorong buka mai na ono kena diwa Nabura FM. Apa tu?